Eh, for today's video, mananong tag kaon. Kanina pod, kaon na patag kapayas pang himagas ah. Isa ay. Ah. Bit kalami. Shout out sa gatanang ano kakaon. Shout out sa kong mama ni nga yang gihipusan wa sa kakaon. Yung lipusan kay tamis. Pila na ka minutes? Yeah. Pila. 1. Kana pa na makakwarta na ta na.